Gaafatin kanarratti dura olii agallu. Gaafa Nabi Muhammad addunyaarra jiru hadiisni katabamee lafa jira. Qomatti haffazanii jiran saafara rasuulaa Ani akka qoma quraana siin hin jenne haffazanii. sheekha qoman jenne katabamee lafa ni jira gaafa Nabi Muhammad. Gaafidha. Warri katabatee jira. Kunis qomatti haffazatee jira. Quraanaas garii katabanii Sheekha jiran. irra Kunis deebi'eensi qomatti gaafa. haffazanii jiran. Sheekh min fadli. Hadiisni akka qur'aanni katabametti gaafa Nabi Muhammad katabamee lafa ni jira. Udu'aa Sheekha katabame takkaan katabamne naan akkaataa udu'aa san lallaa. itti deebina. Kana hunda itti deebina. Katabameen si gaafadhe malee haffazamee fi kana sin gaafan. Katabamee lafa ni jira. Wayi. Amri ibn al-Aasii fi Abu Hurayraan ogguunii fi qara'an. Abu Hurayraa yahfaz. Wa Amr ibn al-Aasii yaktub. Ni katab hadiisa gara katabbiitiin isaan narra katabate gara hifziitiin anaatu irra haffazee ya Abu Hurayraan. حفظت من رسول الله جان صلى الله عليه وسلم حديث بخاريتي وعاءين هون راقدي بسقات وعاءين جان والكلام جتون رسول ربي رابي وريرانا كنجي والكلام حفظ جان أكن يشوم ما جتو والكلام حفظ قرانا متبيك حديث كسيت حفظه عمرو بن العاص ني كتبت ني بريفت يا شيخ namni أخي يعني خطبامين عمرو بن عاص قاف نبي محمد لفجرو حديثني إني خطبتني جراينجي وأجائب afaan oromooti mo'ati kana haasoftu afaan eenyuu haasoftu jirta لا falmaa الشيخ goggoytuun نجرا kun في هنجرو lallalla كفنانجي dhagayboo falmatti jirtaati imma falmaa miraa mujaadalaan reefu juusan mujaadalaan dhoorgaadha takkammati jirtu kun dhoorgaadha دوما شيخ دوما أكمل ولا بس سلام لك ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن دوما على الكتاب فإذا إيه أنا على الكتاب على كتاب ينوخ كسجي ما ليا سيره هاتمال أنا مسلم سيدرو أنت وجرا عمرو بن عاص قاف نبي محمد خطبتني جراين سنجي ايوه اتمكم جولي شيخ شيخ روبي قافيتي فاوجين يا فالمدتنا نادي وجين فالمو بربادامي حبيبنا اتي حديثتنا منو جتمي حديثتنا منو رابر بنتي أبصر قافين حديثتنا من تديم منو أني تربين سورة كباجوسن تديم قافين توبسا تديم قابسا بندو فيديو رسول برسن متو دي مفدور حديثتي امنو دور حديثتي امنو نمني حديثتنا منين المسلم كم تيفينجا قرانيات فرقه قرانيات دي دنوتي حديثنا منو شيخ فرقه قرانيه حديث يو تاتي ام فرقه أنا حديثا ang أمر firqa جوسي quraaniyyaati قلت jiga lakki ang firqa quraaniyyaadha jiga kan oggus wajjinaa أنا sunnaaf ang firqaa حديثا ta'uu hin أمر جو beekin نافاني دقيسي شيخ waa hin juu jette بر وحي تهو ناخني سنجي رقاي ياتي ناخنو مخا واني برانجرو waa hin dachii rabbii quraanaa fi hadiisa reefu haasayo sunuu kan sin fudhachiisin yoon hadiisa sitti qara hadiisa waa رقانا hidduu sitti خني qara hin لهذا fudhattu أما شيخ akkam قرصة jechuu ريفو barbaada تهاسو يتسان قرصة ومتا فاسو يتي رقا أنا فناخني شيخ خير ديفا موج dhageessa laal kun sin baasu شيخ لا kun sin أمني baasu نسها أجي بدني قرآن قول وهاي محمد بيان نور راوس كافاني أما dhage تنير ديبي دا كنابي حديثني kuni laal sheekha hin dhage kennuuf irra deebiin hadiisni kennuuf waxyii tahuu ragaanaaf kanniin je hadiisni أوكي waahii tahuu yoon تمام hadiisa شيخ irraa sif fide ni fudhatta hadiisa irraa hin sif fida ni fudhatta ni fudhadha je hadiisa irraa hin sif fida ni fudhadha jiga hadiisa irraa hin sif fida sheekha karuma feetee fidiititi hadiisni waxyii karoo tahuu fedhee miti laalama karaa fedhee maaliif hin fida hadiisa irraa naf fiddu ni fudhadhaa ji afaan oromooti mi kun hadiisa rasuulaa yoo naf fidde ni fudhadhaa ji hai ji akkana guyyette qofa kan wajjinaa sun yoo firqaa quraaniyyaa taates an quraaniyyaadha warra guututti itti nama nu jessan okay firqaa quraaniyyaadha ji if hin dhoysin dirree bayi firqaan quraaniyyaan ana ji in koflin akkasi lakke laal
مالي duraan dursa sheeka keenya akka nu duraan ariifatina jazakumullahu khairan nuti لا 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 لقي akka مي آية abbaattiin كان si آية كان ilaala دقيفت لا لا eega آية كان دقيفت دقيفت آية كان ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا hayyee ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير fillaahin sana isa deebiti مقاسمة sheeka فالمين دورغا fillaahin كيف isa deebiti sheeka falmiin dhoorgaa miti falmii kara bareedaa صفر waliin ربي falmuun كيست bareedduudha isa deebiti صفر ربي كيست صفر ربي كيست amma sheeka صفر ربي hadiisa irraa كيست haasa'u sifa rabbii dabarru مالف duba hadiisa irraa osoo haasa'u nu sifa rabbii maaltu nu geesse sheeka keenya سيتو بر مجادلة جرا مجادلة دي سي فرادو سنجي duba أنا ragaanaa kan وجين nin دقين fudhaa أنا وجين فلمو رامتي حوارامي واني نسنجي فرادشو قرآن سيدليسو فرادشو حديثا سيدليل فرادشو يو قرآن ملي حديثا فرادو جت أنا فرقا قرآنياتي جي أكاسيتين سوجا سوا شرطي فرقا قرآنيات هو شيخ كتير شيخ لا لا مدافع أفرق كم سنة ما بيانا في أف لا 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 فرقا بكم قرآنية قرآن كان جان همي جيران حديثا فرد جي أكا سينا تتم فرد دم مليجي واه يرى جريم مال فرد جيرن دي بسنا akka seenaatti fudhatame seenaa rasuulaa barreessu eessaa akkana jechuun ni fudhate maaltu kas jeen seenaan rasuulaa kophatti jirti hadiisni rasuulaa kophatti jira wanni cuftinuu addaan teessi seenaa fudhatee hadiisa akkamitti hadiisa jechaan jecha rasuulaati quraanaan fassare salluu kamaa ra'aytumuuni usalli maal jechuu laal sheeka yoo nu gorsuu deemtan miyuutiin godhadhaa nu gorsa yoo ammoo na fahamsiisuu deemte gaafinan si gaafadhe naa deebisi yoo ammoo siin gorsaa akkasiin taa'inaan jette akka abbaa kiyya siin dhageeffadhe eewwa yoo gaafii ammoo kee gaafii ati deebisi gaafattu siifiin deebisa jette gaafuma tiyya naa deebisi sheeka kiyya tanaaf wanni biraan jirtu gaafii يا شيخ si يدو يروك deebisu السلام hadiis عليكم عليكم السلام ما ورحمة الله أبس يا وبركاته أدري أبس يا دو من كبا يندير في سنة أبشرة aboo يا nurraa دغاري obsa دا kaabulfadle aboo nurraa obsaa kaamaalisa qoy mee obsi yaada nurraa kenniif yaadan feenu sheeka laala ka siin gorsa akka ilmaa yoo naan jette taa'een afaan qabadhee si dhageeffadha si jala naasa'u yoo ammoo gaafiiteetiin si deebisa jette sheeka gaafinan si gaafadhe ragaa rabbiin akkana ja'a nabiin muhammad akkana ja'a ji'ii naa deebisi maal irratti laala amma gaafiin tiyya akkana sheeka hadiisa waa'ee gartee timira ummata madiinaadhaa kan nabiin alayhi salaatu wassalaam obsa hadiisa san nu qara yoo si bira jiraate hadiisa sanirratti nabi muhammad isiniitu waa'ee amrii duniyaa teeysanii beekaa awwaan tana keessatti nabiin duran dursa waan haasa'u keessanni khaxaa sheeka keenya oofi gaafii gaafachuu jirtu amma gaafii lammataa amma gaafii irra ijaartare lakki gaafumati yaatu kana nabii waan gartee haasa'u keessa khaxaani khaxaa dura way hadiisa rasuulaa guututtu hin amanu jette amma khaxaa isaa amma dabarta khaxaan isaa kophaa hadiisa guute ka hadiisa timiraa jettee mi guute ka bakkatti eebar obsaan yoo dogoggora si bira jiraate baasii nu qareen jechu jiraane takkaa maa gadi obsaa baafadha ifiif qabda ifiifoo ifiif keehoo mataan keehoo maal okay Laki birraa gaafii tana laki dhiisa bira dabra maka sheekha lakki jazaakumullah lakki khair irraa koy obsa akkasumas naa obsa obsiif haya عليكم alaikum salaam شيخ an ga inni deebuutu idduma kana anu barra hadiisni wanni jira hadiisa
عبد الله بن عمر كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم خجو حديثا صحيح أبي داود كتاب سا خيستي خايجر كتاب العلم باب العلم خيستي Kanatti fidu wallaalee kanatti fidu wallaalee rabbaa kee يا hadiisan fudhadhu quraana fidii jechuu jira bar kanatti fidu wallaalee hadiisan fudhadhu ja hadiisa feeteetti fiddee sin fudhatu bar quraana malee fudhadhu jechuu jira an quraanii yaada jee ifirratti murteessu qaba firqaa quraaniyyaa irraa ta'u hadiisa quraanan fudhadhu hadiisa malee hadiisatti fidu wallaalee kunoo kitaabni na bira guutee jira hadiisan fudhadhu بكتنا قد جبيسة جزاكم الله قبضني جبيسة akkana hadiisa maa fudhachuu dida wanni isa fudhachiisu dumaan quraanatti amanee hadiisa dabaasuun maal jecha hadiisa maaltu isa dhorge yoo islaama ta'e yoo firqaa quraaniyyaa ta'e firqaa quraaniyyaadhaan haa jiru Abul Fadli dhiifa maanaat isin gabbuu isee ilaale osoo isheen Lakkii Abul jamsan Fadli dubbataa jiranii maayikii banatuun orgaadhaan ta'eef obsa dhiifa kenniif maawuti. Abul Fadli maama bayaan Abul Fadli sanii kenni Kabiraat yaa laalne hogga ishee kan ifamdaa wajjaasa turan nam tokkolleen akka hin bananne afwan ishee. Abul Fadli kenni Abul Fadli Gamzaan as deebi'anitti yaa dubbatu. itti fufi Abul Fadli Abbaa Fudayli Abu Fudayl baru kan tinggal di oh udah cuman dia orang dia Akka dhagamaa hin jiru obboleeyyan حكم زان دي بدبلو مبا qoy wayin ibsaabe warri adubatu qoy nama tadha warri amma gaafii deebisumoo maqaa firqaatti baaftuudha warri jettan jechi isheeni jedhe nama hadiisa guutuun guututti hin fudhanne ha qur'aana malee je'u jira firqaan gurratti isin calawu. ايش Ati ايش ilmaa warra ايام gartee دخلنا hadiisa السلام عليكم ورحمه guutuu الله ergan fudhatu وبركاته jette warruma qur'aanaa sanirraayidha malee firqaasitti itti moggaasu miti maa firqaa duraanuu rasuulli hin hime waan ta'eef akkasitti hubadha. يا استاذ محمد قاري لا سجلنا يا جرام استاذ محمد سجلنا يا نيرو ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Waalaikum كنافي salam warahmatullahi wabarakatuh. وانت وريد رجرتني دوغادا فاسالوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون هذا غافتني غافين ديبته فرتني الرافا يدمودا في علماء يغني غافتني الرابرو في يوني في مو فالمو يوته يواه مناظراته مناظرة شيكوتي دا وجينو سوني فينتا ني واه فالمي يوني فيته نجرة واه فالمي دا يوته نجرة sheekotii immoo gaafattanii waan gaafattan gaafa irraa argattan booda namni kun al-ulamaa'u warasatul anbiyaa beektota islaamaa jechuun dhaaltota anbiyoota rabbiiti kana waan ta'eef kabajaa isaanii eeguun dirqama kanaaf yoonii fi wanta isin gaafattan irratti shayni fanni adda addaa hunda keessa seenee fanni musalahaa fanni usulaa fanni hundarraa haasa'utti jira fanniileen kun hundi adaata culuuma sharciyyaa jedhama adaata culuuma sharciyyaa kana keessa shayni seenee irraa haasa'u jira namni tokko sheekaa wajji karakkaruudhaaf adaata culuuma sharciyyaa shayni irraa haasawaa jiru kana beekuu qabu ummata keenya kanaaf yoonif hin beekne gaafa shayni waan kana fide fudhatu yoo gannaaf hin liqimsanne falmiin barbaada jedhe sheekotiidhaa wajjin hin falfamamu haadhaa laysa min al-adab kuni adabaa miti alaynaa awwalan at-ta'addub adabni dirqama awwala irratti adabni dirqama adaba qabaatuu qabna adaba qabaannee waan gaafannu gaafannee gaafa gaafin nu deebite khalaas fudhachuudha dirqama jechuu waan nu deebi'u beekamoo mormiidhaaf akkas akkasiidhaaf kuni barbaachisaadhaa miti dhaamsi ani qabu gaafii sheeka gaafataa jirtan deebisaa quubsaa ta'ee deebisaa godhaa jira jazaahullahu khayran wa khayral jazaa'i
حفظكم الله ورعاكم جنان شيخ غيناني وهي مو مناظرة تكا حوار يوبر بعدن نجرا من محمد بن تساته من حمزة تساته نو أفيراني نمي تدقو نمي نو وجين فلما شيكو تجدا وجين مو علماء إدا وجين نفل منا من كثين كوني هيك بابا لله كوني وانتي رامتي كناف وانتي تهو قبو غافين نوف دي بتفدأچو يوم مونين فلماته أداة علوم شرعية كشين الرهاسوا يروخان شين مريفون تننم إنصاف قبوف فني مصطلحا خيها سيني فني أصولا خيها سيني فني هندرهاسوا التجر وانت كان فتدقين بينيجو وان كان غافين دو فمو ماري فلتون دو تجباته فلتون ماري فنو جباته فدأچو يوني في مولكي ويما فالمو بربانا كثيتني جولي في جولي تولين فالما نجرا إذن وجين فالمنا خراب برباكسا تهيني أكاخانا يعني ننقبو خانا فكاتا قدر نقبض شيء همزة دي بتاني أيه أيه دي بني جان أيه تمام بخير يعني هي جزاكم الله لا لي جرخينيا دي فهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yoo sheeka gaafii gaafachuun hin tahu dhageeffadhaatuma aamiin ja'a jettan san anaa miti isini ani gaafii gaafadheetiin waan irraa naa gale fudhee waan irraa naaf hin galle baruuf tattaafadha ani sheeyni anaaf sheeka malee rabbii miti okay ani sheeka haddii inni kabajamuu qabuttiin kabaja akka abbaa kiyyattiin kabaja amantii hunda hoggaanatti hime eeysaa fidde je'ee gaafachuun haqaan hin qaburraa yoo haqa amantii hunda kana hin hogguun qabdu isitti me'us yoo haqa kana hin qabdu hin gaafatini dhageeffadhu jette sheeka kiyya siin jaraatti dhiisi suyyaada sayyaada yaadama jaraatti itti deebi duraarra jechuun deebi ani warra gartee ahbaaraa fi ruhbaana rabbi godhatee miti jechuu fadheeti akkasii haa hubatani gaafiin tiyya sheeka nabiin alayhi salaatu wassalaam waan je'u keeysatti waan rabbi irraa isa dhufu keeysatti dogoggoree ni beeka gaafii tiyya miti gaafii lammaffaa siin kennu hadiisatti ni amantamoon amantuudha kan isin jechaa jiru niin aman alarraa solee ni jennaan gaafii tee guutuu siif hin deebisa duba sheeka akkamitti si gaafadhare bar gaafumaatu isii tana wal qabatti beela dhageeffadhu dura gaafumaatu kana laallaan gaafumaatiitu kana dura gaafii gaafatan san gaafii san fudhadhe hin fudhanne akkasi bar kennanii sheeka hogguu dhibban irra sii deebi laal akkinii siin jee hadiitha laal na dhagaye hadiithni jiraachuu ni amantaa yes niin amana garuu ammoo amma nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa keeysatti hoggaanii fi obboleessa keeysa gartan salaamtaa irra qara'a hoggaanii fi wanni gartan akkana godhaa gaafaju jecha bareedaniin fudhadha walaakin akka waxyettii miti akka gorsa bareedattiin fudhadha eeysarraa haasawa ifirraa raa'iisaarraa haasawa akka seenattiin inni fudhadhaan jee a'a wanni ogguu haasa'u san mela fakkeenya kanaga anamma hadiilaan laalaallaan asumarra naa hadiis dhaabi asumarratti gizee akkas jeedhaa kan amma fudhattu san gizee akkas jiru san raayii isaatii falsafaa isaatiin haasawee moo waan rabbiin haasee jeenii qajeelfama kenneef haasee barakallahu fi nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam waan akhlaaqa gaarii taate hunda ni godha ifumarraa obsiga matuma isaarraa rabbiitu kije'een wa innaka la'ala khuluqin adhiim jee haaluma isaarraa godha ol ka'ee sheeka kiyya raawwisa billahi alayka wa innaka la'ala khuluqin adhiim jechuun yaa nabi muhammadoo ati akhlaaqa gaarii irratti taate nabi muhammad akhlaaqa gaarii irratti tahuu anaa feetii fi abbaan fedheewu shakkiin qabu wala gartee yahudaa addunyaarra jirtu ragaa bahaaf tana keeysatti nabi muhammad gaafa nama gargaaru gaafa waan gaarii godhu seenaalee inni hojjate waan gaarii inni hojjate tan gartee rabbi subhanahu wa ta'ala waan gaaritti isaa ajajeef gaariileen inni hojjate lakkaawamteen dhumtu je'een fudhadhu ammoo waxyiidhaan gaafa rabbiin itti dubbatu
wanni wahyiidhaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa itti dubbate guutuun isii qur'aana keessa jirti. Wanni taan hujiilee gaggaarii inni godhan itti laallachuu mirga qabna. Sun waliin qabatu? Quraanaa wajji waliin qabatu? Bar waan gaarii inni godhe ittiin laalladhaan siin jeniin fudhaa. Akka hadiisatti osoo hin ta'in waan gaarii akka inni godhetti. Amma Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam jireenyuma isaa keessattuu gaafa inni gartee shari'aa keessatti dogoggora dubbate rabbiin isa deebisa. Mee as garagale yeroo jalqabarraa kaafnamee gaafa dura waahiin itti dhufte maaltu irratti buufame? Nabi Muhammad Maaltu irratti buufame jalqaba? Quraan. Maal suuraa kam? Iqraa. Iqraa bismi rabbika alladhii khalaq. Kasimii? Eessatti? Bakkuma gartee inni gaaru hiraa. Gaaru hiraa jechuu kana quraanaa dubbate? Bar seenaa walitti hidhaansi jechu jira sheekh. Amma seenaa tana eegiga. Dhageeffadhu gaa. Seenaa amma gaaru hiraa jennu tana. Waan amma laalla kun maali kitaabni kun amma kan argitu kun? Kitaaba hadiisaati. Maal jedhama maqaan isaa? Innaan mul'atu kana Sahih al-Bukhari or Muslim moo lamaan keessaa tokko. Sahih al-Bukhari dhaami? Yoo qaraatee jiraatte Sahih al-Bukhari baabu kayfa kaana bad'ul wahyi ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam jeetti kitaaba kana. Jalqabee nimi. Kasii mire? Yes. Kana ni dhugoomsinaami wal waan? Laa shakka fihi walaa gubaar. Seenaa bareedduu odeesse isheenii rabbi sarraa jaalatu. Seenaa odeesse. Seenaa bareedduu odeesse isheenii. Seenaa hadiisaa miti. Hadiisa jechuun bar hadiisum agartee haasawni qiyyaafii keetis hadiisuma garuu akka gartee. Hadiisa jechuun meeqooyi? Hadiisa jechuun maal jechuu? Afaan istilaa shariitiitti. Hadiisa jechuun akka gartee manaafati waliin haasawinu kanatti hadiisni hundi hadiisuma garuu immoo akka gartee istilaaha shariitiitti waan Nabi Muhammad irraa dhufe akka katabanitti siimu jira. Waan Nabi Muhammad irraa hujii fi gochaa fi ajajjiinis dhufe jechuudha. Akkasii miree? Baarakallahu fiik. Maal jangaan makka amma isaan nu himanitti feetu seenaa jii qabadhu feetu hadiisa jii qabadhuuti. Aishaan akka jetti. Ayyoo Aishaan haati manasaa. Inni gomsitu? Meeofa. Maal jette imma? أن الحارث بن هشام عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي وحين كمس الدفت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشد علي فيفسم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفسم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا. عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح ثم حبب إليه الخلاء. دري واني رسولت يلقب مال جد من الوحي جد
الرؤيا الصالحة جد لا منا ما نجد جدرا أكاتا اتواهين اتلوفت وين قرآن واهين حديثة مال الراباتي جها منا ما نتلوفن وصو جبريل التندفين منامني رؤيا الأنبياء من الوحي يعني منامني نهو جيشم خانا يعني لقوم ستموني ديدا يو خانا فرات قوتو ولي نتسين حديث صوت إشكالة سكابو هند يفتة إراها سنة تكتكا درا سرتي ولي قال لك أنا ملفا والتيس تولي شيخ بارك الله فيكم حديث أماتي كتاب بخاري قرأت خنا نافي سر عمري في أبا بكر تليات مالي في كتاب نسان أما دي مكتب بيديبتا برنا في أتر عمريتو نبي دياتا أبا بكر نبي دياتا مالي في كتابين جيسان خوني غافي دامي يس غافي نيدو قوم ستمون قوم ستو خانا درا بروان كتبين خنا إمو نادي خبات شيخ يوني في غورسانا غور سوديم تسين دغيفن يو غافي نادي بي سوديم تنادي بس بالله عليكم غافي تيتي بسوفين غافين تي منامنينيس شيخ خي دي فما وجي حديث أماتي بخاري قرأت خنا بخارين أمتا دبلا مبودا أفي وان كان ولتنو قبي عمر فاني ولالني أبا بكر فاني ولالني عثمان فاني ولالني خجراتي سيفيدو كومري في أي بكري سيمو سيفيدو تنانادي سيفيد بس دقا حديث كومري أما قرأت خنا نجي شيخ خي يولا عمري اللي في نبيخن مي إيسا نبيخن مالي فين كتب الريو بيخن كومر سيفيدو حديث أما سميتو قرأتين جي شيخ خي أجيبر سميت عمر بن خالد واي برجل ما دي سنين فردا يتكا كاي خانين كيسادي دون كومالي كاكيسادي شيخ دو خنا دي فما خلاص duraan gaafii خنا naa كاكيسادي deebiftan seheetiin waa'ee gartee suuraa rabbiillee غافي si تيبر gaafachuu ديبسون ka'e ديبسو naa deebisu إندين hin deemtu غافيدا she akkinin je hadiisa amma qaraate kana ka Aishaadhaa kana Umarii fi Abaabakrii fi Usmaanii fi Aliyyiitu Nabi Muhammaditti nurrachi dhiyaata. Jarri kun maaliif hin katabiniin jee kun? Ni wallaalanii jechuu qabdaati. Sin gaafadhe sheekha jarri kun quraana nuun geemu nuun hin geenye. Hadiisaas nuun gayan. Bara hadiis dura quraana nuun geemu nuun hin geenye sheekha. Hadiisaa fi quraanaas bakkuma takka nuun gayan. Haya hadiisa kana eenyumaan katabirree quraana katabanii nuun geenye. Quraana katabanii hadiisaas katabanii nuun gayan ni amannanii fudhanii. Umarii katabe hadiisa kana. Umariis katabe Abubakrinis hundinuu kataban ni fudhan. Hamma qaraate kana naas kan hadiisa Umarii katabe jiru. Umar hadiisa takka takkaan sii kataba. Mee kanuma Umarii katabe. Lakki asumaa kan Umar Rasuularraa dhageeji. Umar Rasuularraa dhageeji. Bar quraanaas dhagayanii jiranii mi sheekha? Hadiisaas arganii jiran dalagaa Rasuula. An arguus hin gaafanne yaa sheekha kiyya habiibi. Quraana Umarii katabe. Quraana Umarii katabe. Qur'aana bar saxaabaatu oowwaa Nabi Muhammad jalaa baratee nuu katabe shakkii qabdanii. Aishaan eenyu? Warra Rasuulaatii Yaa sheekha kiyya yoo gaafiin an si gaafadhee na ati na afaan deebifte kami gaafiin haa deebistare? Siin na afaan deebisu jira baar. Ani Kun imma manaamni waa himu waa himiti dura. Lallaal manaamni waa himu waa himiti. Bar gaafiin an si gaafadhe osoo hin deebiseen na gaafachuu jirta bar. Eekas kaya? Hadiisa ammanarra qaraate kana sheekha na dhageeffadhu. Hadiisa ammanarra qaraate kana Umarii fi Abaabakri ni wallaalanii mujaadalaa bara kana jechuun. Dhiise mujaadalaayyee. Gaafiis hin gaafadhu gorsatti oofaa galatoomuu. Mufaasamaa bara kana jechuun. Gorsatti oofaa sheekha siniin dhageeffadha. Nu gorsaa kalaas. Gorsa jechuuf gaafii deebisaa jechuun maal jechuudha? Gorsa jechuuf gaafii deebisaa jechuun maal jechuudha? Akka abbaatti nu gorsaa. Laala akka abbaatti siin gorsaa dhagaye. Dhagaye siin gorsaa marhaba. Ammoo gaafii nan si gaafadhe naaf hin deebisne firraa hin use. Nin barbaada nama naa deebisu. Dhibbarraa dhibbattiin si deebise. Naa deebisnaan amma naa kan ni gaashee qaree. Hin gartullee
maaliif hin garre mujaadalatti jirta miraa'atti jirta izhaara kee mul'isutti jirta siif hin galu takabburaa si keessa jira ilmii fudhachuu fi qaceelloo barbaadan jirtu ati Haya, takkaa namni kamma Sheekha keetii kiyya kanatti yoonii fi fudhatee gaafii hin jiru. nama gaafachuun laal sheekha kiyya akka abbaatiin siin jechuu jira takabburaa si keessa jira yaa habiiba nanaan hin jein. Maaf hin Haga fudhanne hadiisa ammaa rasuulaan fudhadhu. laal Hadiisa haga rasuulaan fudhadhu ammaa jechuun kun maal? haga ammaa dhagaye gaafiin si gaafadheen nabi Muhammad irra anaa fi ati saxaabaatutti dhiyaataa hin siin jee saxaabaan san akka qur'aana katabdee nuun geessetti maaliif hin katabinii gaafii tiyya yoo gaafii tana naa deebisuu hin dandeenye sheekha kiyya kabajaa fi jaalalaan akka Hin abbaan na dandeenye hin gorsisiin kakaani. caqasa. Kunuu amma kunuu hin dandeenye jechuun bari kijibana irra kaa'u jirta osoo si dhaga'u. Akkaatii amantuu jeetiin kitaaba banee si garsiisee sirratti qare. Abaa Bakrii fi Umarii katabee jetta. Ka Abii Bakrii fi Umar odeessa yoon si hime hoo ni fudhatta. Quraanni oduun nu gee moo barruun nu gee sheekha? Oduun lachuutuu barruunis oduunis nu ga'e. Maaliif barruun nu geessisirree ka hadiisa? Kunoo Eenyu nu bira hin jiru nu barreeffate. mee saabaatamtu katabere? Saabaatu barnuu odeesse. Barruummaa nu Saabaan geeyni odeesse. je sheekha kiyya. Ani bar wanni ni si gaafadhe qur'aanni barruu fi oduun nu gee moo nu geenye? Mee hadiisa tokkoon si fide. Sheekha ammallee Ni gaafiin si fudha- gaafadhe ni naa fudhatta. deebisi. Laal. Qur'aanni barruun nu gee moo barruun nu hin geenye? Aleekum bisunnati jechuun maal jechuu aleekum bisunnatiin. Isin dhageeffannaa nu gorsaa sheekha dhiifama itti deema. Aleekum bisunnatiin maali? Quraanni barruun nu ga'uu tana isaa fideenni. Quraanni barruun nu ga'uu tana gaafadhaame. Jamal Sheekha dhiifama wajjin laal Hamzaan bakki si barbaadaa jiru ammallee irraan deebi'ee afaan isin mamma si barbaadan. Lammaffaa hadiisa mareem tanaatitti qaraatan san akka falmiin isaa wajji wal falminutti hadiisa reefuun tanaatitti qaraatan san maaliif Abubakriin hin odeessinii je. Hadiisa kana Abubakriin sahaabaa rasuulaat laalala sahaabaa rasuulaat namtichi hadiisa amma reefuun tana qaraatu kun sahaabaa rasuulaat. Aishaan warra rasuulaati. Saaba rasuulaati. Sahaabaa rasuulaat maaliif adda baasuu barbaade? Sahaabaa rasuulaa kana dhiiftee Abubakri maaliif gaafattaa? Sila jechuun qabdan inni immoo akka laasii kana nuufi isin walitti isin qixxeesse isin nama alimaati kabajamu qabdan. Hadiisa ati irratti qaraatitte sahabtichi kun kunoo Abubakri sahabaadha kunis sahabaadha kanan fudhattu. Ka Abubakri odeesses ni jira jettee ni deebiste. Ka Umar odeesses ni jira jettee ni deebifte. Kunis sahabtichi ergamaa rabbiiti. Haadha mana rasuulaati jettee ni maaliif hin fudhannu? Falmaa biraasa wajjin falminaa gaafii isaa deebiftanii Maamma bayaa mee ati akka jettuuni barinni akki jee Hamzaan akki jee akka quraanni barruun nu gahe kanatti hadiisni maa barruun nu gahinii jee quraanni barruun nu gahe eenyu jee eeysaa argate yoo waan san ka hadiisa nu himu taate hadiisa san fudhatee kaayyoo akkamitti dida waan tana nu gaafadhaame quraanni barruun nu gahu eeysaa fideenni. Akkas. laal sheekha walumaa jalatti nama 700 jira. Gaafii tana Hamzaan uummanillee dhagaa jiranii akka hadiisa itti fidaa jirtu falmii biraa isaan nuti hin jirra. Gama rabbiin suuraa inni qabamoo hin qabuutti nu dabra. Hamzaa banadhu isa waliin deebina. Yallaa itti fufu. San waliin itti deemuudhaaf hadiisa rasuulaa nama fudhatee wajjin haasofna. Nama hadiisa rasuulaan fudhadhu jiru. Akkasi dhugaa. Nama hadiisa rasuulaan fudhadhu jiru waan sifa rabbi wajjin haasofne wajji diloo hinuuf hin jiru. Gaamoon sheeyinuu as jira. Darasaa maaliif as jalaa wacci sheekha? Ni wallaaleen jenne maasi jalaa wacci. Sheekha baraka jee laamee absamsa sheekha baraka jee laal ani hadiisa rasuulaa fudhadhu siin jee jira.
ولكن بو أمو سنكجبني سينال بو أبزان دا وحي انكجبن دقيم برد وكا سينات التين فرد دا جيمزان أكسين جي سجالي akka ورمان seenaatti دي hin fudhadha. hin fudhadhu je guututti deebi'at ammoo kan hin fudhu jira jetta akka seenaatitti gaarii taate. Wallabde gaa'ichisaatu. Kanaafuu Hamzaan guututti hin fudhatu jee itti amanee jira. Hin fudhadhu jee jira. Akka seenaatitti immoo tanaa gaarii taate أوس akka وجه أصوات salaamtaa تنجر وسقربان saniin مالتي fudhadhaa jee. Akkas. نتنا سيني أوسمي شيخان قافة جرا شيخ Mee quraana kana قافينتون mee quraana قافينتون قافي quraana kana fassari Hamza quraana kana fassari. وأنزلنا عليك القرآن وأنزل الله عليك القرآن إيه والك ما جد وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ما يفسر وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة تفسر مين أيوه وأنزل الله عليك الكتاب جتون كتاب مما قرآن خنو تركا قبل خنا والحكمة جتونيسي حكمة قرتي نبي محمد يفخنمتي تن نبي محمد الدنيا تنقوتو لان قرتي هقونو جتو مالسون هيوم ماذا حيما دبي ساتيكا ويسوري ساتيري يا شيخ أخي يبرن هاسوني نبي محمد هاسا ورمي آون سينجل جرا معلوماتنا يا إيه حديث ساتيري حديث جيها دقي لال لكي ربي حديث جيها حديث منجن وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة حكمة والحكمة جتون جتون حديثة جتون يا شيخ إيه حكمة جتين تما فسرت سورة قرتي سورة حكمة الكهف جتون كيسرتي عبد آتيناه الحكمة وقاجو حديثة خني في نبي خدريف مال كنيبري حديثة نبي خدريف خني إنجي ربي نوقع حكمة جو مال كنيبري سنقافة وسنتين جرا بر شيخ ننقافة كادي بيته حديث جتشون برك ريفو أني جتبته بر حكمة جتش حديثة سات جئنا جتة من شيخ أخي لا لا جتش ساتي في دلقا إساتي جتشارت بريفو ليقل لي بكدو شيخ جتشا في ريفو لا دلقا دان حكمانتون الدنيا تنبول شمي الدنيا تنخبول شم ياسه الدنيا تنخبول شم مال جتمي حكمان جتمي إيه هيوم ماذا دلقا يس سا كيس إيه دلقا سا جتش سايون إبسين مي أكمتي حكمانان بول شري يو جتشان تين دلقا يون تين بر ونني نمس غافة جرو غافة قرتي نبي الله موسى دان قبرتش خير نخنو رحمتها في حكمة خننيف غافة جو maaliif achi kutaa nabi muhammaditti jirra achumaa humaa بر dhayitaa'uu kun حكمان faana حديثة يو جت jira حكمان اتشي مال تاتينجي maal sunis kobu waan biraatu sunis tanarraa maa deemta takkarraa takkatti utaaluun akka shimbirroodha muka kaanii kaan irratti qubatuun maal faayidaa si godha hamza وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة جتان هيوما جتهم حكمة هيوم ما دخل حكمة eenyu شيخ يسمالي بنت eenyu akkasii fasare بر ظاهرة لفتيسي حكمة مالي ري ما afaan arabaati bar wal hikmaa jechuun hayyummaa jettee afaan oromooti deebisuuf eenyu si fassare kat afaan arabaati afaan arabaati atuu jechuu jirta afaan arabarraa hoggaa hayyummaa deebisan maal taatire afaan arabaati afaan oromootitti eenyu si fassareen siin jee bar zaahira eenyu si lafataa torgom fa zaahira lafataa akkam sheekha eessa lafataa bar xikmaa asirraa jechuun hin bakkuma lakki feete wayirraa baraniimi namarraa baraniimi namarraa bara aqliteetiin fassarte moo namarraa baratte namarraa bara eenyurraa baratte kana jechuudha eenyurraa baratte sheekha kiyyarraa hin baradhe sheekha keetirraa baratte misheenni kee kam hikmaa jeesiime hikmaan sun tamaalifa xikmaa maaliif jennaan tamaalifa hikmaan sun maali hayyummaa hayyummaa jechuun sun maaliin jee ibsi kana jee afaan oromooti kaa hayyummaadha jechuun nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam hayyuu fi beheeysaa fi gameeysa tahuudha ka bara ogguu hayyu jennu afaan oromootti namni nuti hayyu jennuun nama dubbataa haasawa beeku haasawa isaa sanirra dhaabbatanii hayyu jaaniini akkasi duuba rasuulli hadiisni isaadhaa hayyummaa isaa saniin haasa'e maa didda
akka wahyiitti ربيتو fudhuun jeetu ربوسي never. وأنزلنا عليك القرآن والحكمة وسوجوتي والحكمة حكمان ربي سبحانه وتعالى قرآن خيست مالجا. أماس كان بيرا آية بيرا كنت لك أوصو خنا لك رتو اللي فينجلي حكمة هو ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قافجو حديثا ناقنا يا شيخ ما يجتهون هي من مفسر هيك شيخ أخي ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقاجو مالجو نمني علمي كان نمي يجتو دوبا ما بيكم سكن أخنا نمي حديثا يجتو مالي في نيخين حكماتنا ري حديث ري علمي رسول علمي رسول سو أنا ما جت رسولاتي ربي في ناخنا جريتشو كسيمري إيه يوم سيفما حكمان فكينيا سيخنمت ربي نديسا سيخنا جريتشو ده حديث رسول أقوني في برتم حديث رسولاتي في قرآن ربي يا ربي شيخ في برتم أخي لال وأنزلنا إليك لا الكتاب والحكمة عن جد إيه أكسيمتي ما يجتهون إيه ولك ما بل يتمال حكمة بكتنا حديثا يوهيتي إيه بكانا أيون ما جيتنا جتمي مالي في حديث التنين bakka bakkatti kama wanni cuftinuhu asitti maal jaama kun hayyuu jetteemi hayyummaa jetteemi يس أسيتو jettee مال amanta جاب mootti namanta jettee amanta mootti namanta حيوما نبي محمد كباتشو شكي تكن كبون hayyummaan suwaas maaliin ibsite حيوما نساقنو الدنيا تن نمني بليوني ميكا إسا جلا ديمون maaliin maali isaa waa maal irraa arganii شيخ وني jecharraa dhagayanii dalagaa isaarraa arganii jika jecha irraa dhagayanii dalagaa isaa irraa arganii waan inni godhe seenaadhaan dubbisaniiti. santu hadiis Santu hikmaadha. santu hadiis Bar sheekha kiyya laal yoonii fi hikmaa hadiisa kafassarru taate ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا جاء أتما يوم يا ربي سيخني حديث سيخني تشولا bar laal dhagaye achi deemtee gara sin deeminii kanarratti gad dhaabbadhuuti يوم يا ربي aman سيخني حديث جتشو مهيوم جتشو haasawaas ilmii dalagaatiis waa hundaa'u kenne jechaadha. سني حديث Hundumaa خدمت جرتاي تشو كسيمي وحي دا عليه maal حديث jechuudha. وحي دا وأنزلنا عليك القرآن والحكمة جان كواهي مواهي ميتي قرآن ميتي هون بر لا لما هون أيني مجادلات بنرى هون أيني مجادلة جتون كان وهو ومن على يؤتى الخصام الحكمة جتون كان جتشو ما جتشو شيخ أجيب شيخ فدو شيخ ديفا ماجي سنفان إيس التقبل يعني إيس شيخ أتما شيخ رب سيفار هرم رب رحمة سيفار شيخ شيخ ربي شيخ سيدي الله أرى شيخ رمنا قطامي ترد الشيخ قرآن ربي ضده قرآن قرآن ضده جرت شيخ ومن يؤتى الحكمة ما ضدات شيخ لا بكت أنا تاني قال شيخ يرتك وقصة إمام بيان أرسلوا لقيفنه بوليس أجيب سام فدو شيخ لا شيخ أتما أتي sadarkaa ijoolleetitti na wajjin haasa'u jirta amma sadarkaa ijoollee akka na gootee na ilmaatti wajjin gaafii haasa'u si jirta gaafachuu jira akka ilmaa mana irraan fuuneree nama beekutti jettee yoo na gaafatte naanirraa na amansiise kaashee kadubo kanuma goggoyduu natti noofin kaa yoo kana mee akkamitti sitti naqaa surrii keessi bira jiraadhee akka ومن bishaanii يلال وأنزلنا إليك الكتاب والحكمة ننجت حكمان سن حديثة وربي سبحانه وتعالى ومن يؤتى الحكمة تجي حكمان تنو مالي ilmii siin jee استعسن تن علمي ده تانا ديزة hadiisninis ilmi حكمة جتشون علمي ده شيخ ee حكمة جتشون علمي ده ilmiidha أنيو حكمة علم التيخ eenyutu waanzalna alayka alkitaaba waanzalna alayka alkitaaba wal hikmaa jechuu kana eenyu himee jette yoo nama sii hime ni fudhatta hadiisa rasuulaatiin sii hima شيخ hadiisa نقرص rasuulaatiin sii himaa ni fudhatta قرصو مكة قرصان نقرصا خلاص والله دي oo tumbar waan ijoolleedhaan mataa qancarsite kana jechuuni gorsuma nu gorsa شيخ أتحدى ati haasoo inni mana naatti haasoo jirtu kuni gorsa moo gaafi moo شيخ mujaadalaati بكم سوانا فرتي سلولا في خداني متي
Maali na fudhachiisi? beekumsaan waan fudhachiisin jee sheekha kiyya. Ati Ati immoo beekumsaan laaltu haasoo jirti. jechuun Beekumsaan haasoo jirta ammaan. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا جاء حكمة نسيت حديثا قانسين جي إنيو سيخياتي yeroo kanniif shayini haa dubbatu bal'isee eega gaafatte deeqaa kanniif bal'isee haa dubbatu. برانا خنو Bargaa fi gaafattee itti dhiibatu jirta. لو تليت عليك التوراة والإنجيل لا تؤمن أنت يا أخي. والله هذا كيف؟ هراء هذا هراء كيف أنه؟ والله هذا هراء. أتي قل هاتوا قرآنا برهانكم فرقوا. إن كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هاتوا فسر مي برهانك يا سيد. ما معنى البرهان؟ ما معنى البرهان؟ البرهان هو البيان. من الذي فسر بهكذا؟ الكلام معروف يا سيدي، لم تسألني؟ من فسرك لم بهذا؟ تسألني؟ لا أنا من فسرك كلام هذا؟ عربي الفصحى. من فسرك بهذا؟ البرهان هو جمع البراهين، أليس كذلك؟ جمع البراهين. مم. ما معناه؟ ما الفرق بين ما الفرق بين الحجة والبرهان؟ ما الفرق بين الحجة والبرهان؟ البرهان أن تبين شيئا للجاهل الذي يسألك مثلي، أنا جاهل سألتك وأريد والبرهان منك هكذا؟ برهانا يا سيدي، أنت عالم كبير. والبرهان هكذا؟ قلت لك ايش؟ عرف برهان أن الحجة. تبين شيئا لكي أفهم ولكي يفهم الجميع، أليس كذلك؟ فسر الحجة إذا فرق بين الحجة والبرهان. فرق بين الحجة والبرهان. هل انتقلنا من سؤالنا إلى هنا؟ لا الفرق ما هو الفرق بين الحجة والبرهان؟ يا سيدي وكأنكم لا تعرفون يعني المناظرة. أنت تعرف المناظرة. إذن أعرف جيد. هذا ليس بمناظرة، هذا مخاصمة، مجادلة. لا 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 هذا مجادلة. سألت وقلت قال رسول لك الله يا صلى الله سيدي عليه وسلم اسمع في آية. لحظة. لا هكا كانت انتهي انه حمزة كيف ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يا سيدي من بالحكمة الذي فسر الحكمة بالعلم؟ والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن أين أتيت بهذا؟ من الذي فسر الحكمة بالعلم؟ من الذي فسرك بالعلم؟ قلت لك من الذي فسر الحكمة بالعلم؟ ومن أين أتيت بها؟ أريد منك دليل. فسره نعم. فسره ابن عباس. فسره ابن عباس أريد أن أرى. من الكتاب. أريد أن أرى بأم أعيني. اقرأها علي. كيف أريك؟ أريد أن والكتاب أسمعك عندي. يا سيدي، اقرأ. والكتاب هذا. يا سيدي اقرأ. والكتاب هذا. قلت لك يا حبيبي اقرأ. أريد أن أسمع منك. نفودتا. ولم لا؟ نفودتا. ولم لا؟ لا نفودتا هي سنجي. ابن جليل ابن عباس رضي الله عنه. شوف اسمع، أكثر المفسرين الحكمة أكثر المفسرين على أنها السنة النبوية، أي ما أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه يا وسلم سيدي قل من البيان إن الحكمة والعلم من والهدى العلم. غير القرآن. الشيء of thumbs up. ما